गोवा चेंबर फुडें सरला आपलो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हा पळय ती निभोवप. म्हाका दिसता हे बरें पावल तेंच्यांनी उचललें आहा आनी खूब फाटी सरकार फाटी उरला ही मागणी करपाक. इंडस्ट्री सदांच तयार आसता दिवपाक, तांकां खूब फाटी हुस्को आसता ते पयशे सारके जाग्यार पावता की ना पळय ते ती बरोबर चिंता. दॅट इज ए रिजनेबल डिमांड that the money should be used properly. फुडले जे विषय हा पळय ते घडटले. सरकारची एक अडचण हा की जेन्ना नवे हॉस्पिटल तयार जाता पोरण्यान कितके पसून पयशे मोडप ते चालू करप एक विषय आसता. कितकी परमनन्सी दिवप. आता 15 सप्टेंबराक लेटर ऑफ एक्सेप्टन्स ऑफ टेंडर दिल्ले आहा टू MS Varnika Commercial and Estate Private Limited, New Delhi. Tender notice number so dated March and tender notice what negotiation letter 4th August गेला आणि त्यांचे लेटर 10th August पर्यंत येयला आनी 15 सप्टेंबरान तांकां एक्सेप्टन्स लेटर धाडला. आता तेंच्यांनी परफॉर्मन्स गॅरंटी दिवपा जाय आनी काम सुरू करपा जाय. हे थोडे प्रोसिजरल वर्क आणि हे सगळे the time allowed for carrying out the work is entered in the tender 18 months. ही 18 महिन्याची तांकां मुदत काम करपाक. सो माझे अंदाजा प्रमाणे हे 15 महिन्यांनी जावपाक जाय काम सुरू जाल्या उपरांत. 99 कोटी 60 लाखाचे काम, 99 lakh crores 60 lakhs. They all together said, we will donate whatever you want in hospital. And today, certain things, whatever were required, have been handed over. Still, some ACs are left and a generator too. I think very soon Mr. Vandekar will fulfill those needs too. There are nearly 9 ACs and 1 generator. Well, I won't put the full load on Mr. Vandekar, but still I have managed to arrange another 5-6 ACs, and the rest I think Mr. Vandekar will